Ara untu kuriko twethera bingi bionde na tugweta twethera bionde bya kwina mbio na nja ciantu untu bete mukeu irabito kubinga bionde as per now. Kidogo. Aya, sawa. Kamati eje nataka nieleze vizuri. Kamati eje itaingira mtu biashara. Toka bari rocket. Ibeta market yake to? Bebere ntoleni. Sawa. Kwa wanta bata kato wengira biashara. Ibadi ya biashara kini bimentore? Beta unine. Number 2. Kirabu kitu hapa Elumba atika muonyone na city booster mba kwa kulukira nona kutuona mbio situation mbati bi utogwa sofa nugo akara woni da kuwoju as per now. Nkirikotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboyega Jeffo itumanu ntubwa ribotinu na bwakari na tori banarantere chemawa ibedere tobakiuria ora wari governor wa mbere Meru Peter Gatiro Munya kwebebo kari na mboto cha wa Munyoro na ara ibedere tobakiuga no bamunenkere kura kinyewe wenka na bakemoria gutia kuthinga tari ntore kire mboto ino ya wa Munyoro no ntubatikenetwe ni unto bobo mwandiki wetu wanze tumurithi waba nawe na riboti ino ate Munya ni kiongozi mkakamavu na nkuru kiongozi wani nze kuona kwene tumikiani kia ito sote na ageba wa Munyoro narunga mewe kidete otaura rungamire kepi election yerenge thire tibarere ngari tibare ari CS kwena round yengi arunga mena kwa kwa governor wa Meru County ona kinyathai akia kurunga mewe ngo kidete na karunga musimamo yono tumumunye mbisi musimamo ndina ma atwetirite kura cia gavana Meru akoya lakini ake osiungania akaile down wengwa na nkurukia Meru no bone yakate kwana na bamena no ntobobwa makosa wetaki wa Munyoro nengo support lakini nare ke support lenture naro mewe ngwa kiombe itarira Munya ari gavana itukwa na matunda yawe untupa koira to nako imbinge iwe mwanjilishi so ito support onto mtu ya Munya 2027 wewe ngwa kiumbe ando amwakura wake kewe tete kwa Munyoro athiate lentore wa Munya athiate lentore naro mewe ngwa na kura cionthe twamwa biwanda bie aokere biongo bitarurwa kuma bakiotene nara bya ng'ombe bitarurwa kuma bibi antu bocio utebiarura no tumwetere munyagiria wengwa ingekuwa mzuri muriene ubatu tutakwenda okuloka tukinye kone nokuiva na nara kirake Munyoro kirake enda baba kwenda kuromba kende nite bibi siesi whatever ndobika dio lakini Munyoro tebia kwenda nara munyaga rwa solo akone tekenga fa Iboyega nwe governor wa Meru muthenya woro na thie na mbere kwigwa gitara athikirira barabaka ina mbere kwigwa kemu igikagandeni yango yake na arakire governor ethiretwe kina mbere kwigwa kibaromba gutigira atikanyaku bako ina mbere kwa baega tumagira boyega gutigira ati Meru nikuthina mbere kwigwa igikinyage ikinya mbere mwandiki wetu wanze msimu itongano tubangirite ripoti ino muthenya Jonaru wa kaunti ya Meru kana gavana wa Meru nombite kwithirwa agitara antu bakuritithania ngugi nawe nkuruki bamwe baririgo advisor kana baria bomba kumwakirira na untu bwa kiwatho tibu wake nombite kwithirwa akiuga nande nyuma ya bo kwithirwa bakwegwa kanya kau abera mugambo jwa Meru mbukugwatwa mwanki tigatone uria bugankana the favor in the boete. These are not favors. A boy overqualified, and they are not even rewards, irresponsibilities. Kwa Bishop Wirenende uko watu mwanki anto bakarunga makona ora oakana.
Kampo iwa sana gavana no to this opportunity ya ko itranto ba Meru ngwe Meru i community india sana i community na into biontere bira mwathani atwete twina nthi nthongi na bira bionte bikwendekana na bira biekuo inkomea gavana wina capacity ya ubichenja bithe biende tumi kile antu babeto na bo milioni 1.7 batetheke. Sana His Excellency the Governor for this appointment. Tuli tayari aitukumenya thirikari rera leo the kind of damage everywhere. Even when you go to Mombasa, you go to other counties, you see different things and the things being done differently. Sorry, ukenda guteithia thirikari tuchinjia uria antu bamionete kari previously, and like one of us said in a future reo, so that antu bameruorua bakauga thirikari iji tukitie mbere na njire ne bwega sana. Ndina nkatho inene sana kwithira munene tu gavana wetu wa Meru au mpaka nyaka ka political advisor ikanya kwa appreciate na ikanya nkona ngaiciana nkaruta ngoiboya ndaruta ngwende commissioner on national cohesion and integration very successfully ndature na wandi one of the burning spear for solving national problems. We don't have to tena thina nyingi cha cohesion ni Meru we actually very cohesive. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua ni kuma ndene ya ofisi ya gavana Mutindo Kangangi Northimenti Meru County. Iboye no ntobori botini utongore bo gavana Mutumanto ethinkena uthiete na mbere kwa boye katho ni atongorie mwingi na kali Meru arabe athere tubake na mbere kwa boye katho rutingo gebo wake muno kire kagita kuga kaethere twari ubishini wenge bakiuga tango ichi yake cio thina mbere chithe twikionekana birwatino tubangiritwe ni Adams Muturi wa Danger. Phineas Mutuma kangonta nune subcontinent mino atigene centro kerero ndie thangatha gwete Meru na ndiri na ngwataniro kuma kara mwangaza kumba kwithira kiritwetine na kondo bwira antu betu Meru ibukumya na rerare ai Meru ni watanirite atongere ba county assembly ba national government ba kinya president wetu atongere ba Meru bonde kuma ma MPs iba watanirite na ba kanisa na ba ikundi na ba organizations mwanya nikenda Meru imba weta nambi na mbere batu tu ingotwe team ya administration na thirikari yetu county government ukiaweta na maritha tu ukethera His Excellency the Governor na county commissioner bakarinde amwe ikomaanisha thirikari irere iguru na iri nthia ibetaniritie kwegento ki tumake ongelo wite ngwataniro ene umbeta kwithira ikirita weti na mbere akaunti Meru ikutate na ukabere na as a result of that ibonto kona maendeleo ya kethira ya raisi nondo thirikari kethira kwithira chena ndo kana ite kuwatanira inya maendeleo ya maweta atia gukinya nondo ke ya urete kethira barabara ukethira no tangile security team ondo abotete atia kuwatanirite kithirikire kangote wite kinyanga bana Mutumanto ethinge no mbete kwitha gichokio njorithia kathomba barabara ribe kuthama Meru kaitene kwa wathani boka wira mwangaza that ko mbecha asecurity already ira itromba kuyarira kurari na ndo Meru ko na ndona sababu ingi ba program ile ingire to SIVAP ingire to NAF CDP barari be kure mo ko land Meru no ndo ba disunity no ndo ko mandia mo ya kwenda kuru ko ni assembly lakini no ndo assembly taweta ni membi na executive mando ya kana weta hata ya kana weta boya ko na sheria iko enda kana cha implementation na mwangaza hii His Excellency the Governor na mbeto sekiwa 1.3 billion na mbecha hichi kethera inkomea babu antu bana ipo komea program ile endelea NAF CDP na SIVAP hichi endelea checho otego ndene Meru County yonde na mwangaza hichi achokera renge na ikaendelea na tukatha tuitetheka ibo komenya kwena thina gavana no mbirite mbwire kwena thina ithirite chumbura antu ba Meru muno ya murimo ya cancer na gavana na araugire cancer center ira yanjire to the former governor
echoke kwama nete ya niwe in the current regime erareo aisesele the governor na rogere revive na cancer center we the complete nikenda ntu betu bara kaweta Nairobi na KU nara tombo tete kaira eri akware ko ngoko loi. Nikiripoti na Meru TV kumatiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Iboyega Adams Muture wa Thirinja nuntu bwa riboti ino na tukirekana riboti ino kungi na kwindi kithomo gya cukuru ciote na ubundi ikithiritwo ikionekana gutetheria bantu anene na arana baingi bethiritwo bakinambere kwa bakigunikaga na kuigwa bena ngwicia kuruta kumwe na kithomo iki na mwinginde ukiromba gutigira ati no kuwatambaru na kuikira kithomo iki kya ubundi kengo mwingi kana na baraba kuliki cukuru bainambere kuigwa bagitethekaga mwandiki wetu wa Ndeto Kriwa Nkonja na una riboti ino. Yete na gugwa to Meru ne kulugirite kilomita 38 na kila upset iyo yete mutambo ngare mwanki ne yete fiber optic cable ne yete pipe ya mauta na nyimwere stima so na nyango irarira ikendekana thai ngo bukaelo ikethwe na lion share aje kethwe produce technocrats bakubwethia ngwereko ni mataro kiria karina muno bantere sembe bakiro bombe kwithane bawikira kithomo na muno skuru seoteana opundi no ntomo kathai nisio sikwithira sikia na baba ingi mbere na kaita karamto iwatira kosewe no mba kwithira itana mbere na wikuria kingwin na manto yange ya kimuturire kinya kiria aturi barabara ya kwina skuru kabombe kwithira bayoka nyumba ira seko mama nto ene njire moyo kuria kunto maliza class 8 ama form 4 hiyo sio mwisho wa shule. Unatoka hapo unaenda Kaelo Technical unapata kosi yako, kwa sababu kuna hata zile kazi naambiwa kazi majuu. Kama una hiyo certificate uwezi enda kwa number 1 kwa kila community. Ndio inafananisha watu, mtoto ya tajiri na mtoto wa maskini wanaletwa pamoja na kitu inaitwa elimu. Kwa sababu tunasema wa kutoka huku waingie Kaero ndio tusaidie watoto wenu na hata tuinue kijiji, kwa sababu saa hii technical zinainua vijiji na hata the community. Hao wanafunzi watawaambia wengi wametoka mbali na wako na challenge za hostels. So kwa sababu tunatarajia kupata namba kubwa kulingana na hii exercise tunafanya ya mass recruitment, tunaomba watu wajikakamue, wajenge nyumba ndio watoto wetu waweze kupata mahali pa kulala. Asante. Romba antu baitokeze ana baraba kuma class 8 paina certificate sio na form 4 pombe huku make recruitment yeu sukuru yetu loi etunda letu enarea bukaregeni le ya kurewa ne antu bae so inkwanje antu begembe bwe ba first beneficiaries basukuru ereko miario yari tukaitamba sare sio kinyethetwo skuru ya Kaelo Technical ni obisi ya mbunge wa Igembe North Julius Taitumu tubonde sukuru ni rakurire inana over 800 last year mheshimiwa na uwete sponsana itwaretere cheki ruare no ntutu yete au katureterete anaba basari sisio ngiri 870 na omwana agethro akiona ngiri 6 so ana ibara applied ana 147 na bonga wa applied besa sia wiri areko yao K-Potera Meru TV kuma Kaelo Technical Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja Iboya kwina bata ya wikira biashara kana kukiria biashara bani nina radha kwa ni cheshauri ati thini nuntu bwa mathina maraba kwina mbere kwa bae kurukagira na harakenda Dr. Kemencho ora wikene munota Dr. Kaso bethiritwe kina mbere kwa gitariria mathina maraba bethiritwe bakithina mbere kwigwa bagi kurukagira na kiuga kwina bata ya gucura ngerekana mathina mama monde mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna na riboti ino. Chonke minangurura bidho yoga Boris akumenyekana ta Moses Kemencho kana Dr. Kaso bathaganitwo nacio kagita garari ongerete akoro baraba karagiri agathara kantere charura ngate araombete kubathimira uniform akibagurite biokarira wamana kubaguna na kigena ya kurugura mbaka account ukona gintu kina gikarika no mwanka orienta solution no kwigwa ende akoro ndiona twikarira maiga bwana Kamau withithaino thaino waguo uri thukie pikipiki agakinya mbere turikia uthio ninte ite 10 bwethi bothimwa uniform ukwigwa tiro emunde lero kaigwa kwena kasoro wewe wena uniform na yanjeri gutumwa we munde
kinya nyuma wigo bokurugura mbio account Nkoroki Kasoba aga nkuthi kwaria na kanisa ne ya Tuko Compassion tukwaria nabo gintu kia twachwire pipe na thaino meji omwe ukaenda miraga na hako bakongwea meji 27 iba kunyoro yorwega ukathi gatithini thoko ya gatithini emunde mwekuru akauma na irigo riake rithi akaya kwendia ndigo ntio kuitha akiumogo wewe ndigo ikwirwa thoko enu anayashauri so gukarasoba ikoreitha into taibu bikaruthwa wako muntu akwenda kurotha na ruthe lakini kagita akasoba gintu igwe ikaruthwa igatho gigwetegetwo kinya na thengi araba keria bakatherete twarerere Kasoba akuru baba nuntibo bakaragia ire cia Tharaka kwagurira mukuru toyo kana uyu giti wona ukuru bwaku ugakoro kuruke mukuru uyu ti kwenda wakarunguru kurera nkanga mbiyo ikwaga mbiyo na nuntu inya yagwe kuya nyamwati akarasoba Tharaka augire ngime kabua bokojoreria momero no auga enchogo mbega yumako na Kasoba na nete bataya kurura gite kemsi wandia mukothi makirithura no toko wata Maotheni Sauli kama sabi mukothima Kirondi Gatithini Njoguni Kaciongo Gathiani ogu Mashauri wandia mukothi mankiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ndagara waiguna nuntu bwa riboti inu na njira inkinyaniri kuna riboti inu tukinye muthia wa maratu ukubangirite rukirerwe muthi nkatho chimwanya nuntu kwina mbere kwigwa uri kioni TV yaku kuraitha Andero Meru TV rukiri mumbonthini wa ndetu ino ni Alex lakini minyothi kuraya kawithira ni ubambita ni famina zwa Kimathi nguchokera kengo tuinambere kwigwa tukiraithaga maramekiri tworito ndeni ya ngathiti. Good morning.